I da ste bre ljudi, dobrodošli u epizodu Boston Gaming HD. Danas u ovoj epizodi ću vam pokazati kako da napravite mašinu koja pravi kamen. Jako ne. Čudujete kamen, uzmete redstone, repeater, baklju, uzmete to, uzmete vodu, lavu, šta će vam stavati? Neki blok i to je to. Ide ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, treba će nam i piston. I ovdje sad dođete ovako. Znači 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pustimo vodu. I sad, ovdje je voda, čekaj da kričem. Teško. Tako, 1, 2, 1, 2, 3. I sad, čekaj ovdje, treba je tu. Sad je voda blok. Ide ovako 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sad, na primjer, imamo kojom brzinom bi. Sad ako hoćete možete da iz drugog puta, sad ovako, malo ćemo, a ovako, ovako, ostavite na 2, ostavite na 2. Znači, ovdje stavite sve na maksimalnu brzinu, ovdje 1, 2 i ovdje 1, 2. Pogledajte se samo kako to radi. Znači, radi vrlo brzo, znači, to kad idete u skybloku. I sad ovdje ne možete napravite kao da zaustavite. Ok, to je bilo to za epizodu. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da vas vidio i vidimo u sljedećem epizodu. Pozdrav!